Kardon, adap kami kardon karo evans nami. Nilimen sakiri long kan ini PHLC long general secretary bahkan pulang lagi Gongat Kilim, Korbanti constituency PHLC presiden orang ini. Kardon. Kasi nona da bapor nilitung malam so kan live ang ko te bang lalo. Nilitung kanini kan tung mati gitu tung mangalo political party long make BJP atung da PHLC kan konane na pakeng dun nasam do bo nani jong dun do bo PHLC kan da BJP tu mechok cheda dem ki jong dun nasam do bo kan congress kan nasam political party ang bo lam kaje pachoy ka to go be la ka rong la ke ini si oye thai da belo cepakeng seroy long bang kasi lahai ka do bom lo la pen lanang bom benstame patumi 72 Karbinglong Thomas Council Foundation Day long nit bat chana klam long te do bono kasi lage misema asai lo te deng Karbinglong Thomas Council tu dan none prangi mang yelangan tami lage klem bom nang pun de halo seta labang so unahut Karbinglong Thomas Council siya make hai alang li lam kan dia dolo ami program bang ke Council Foundation Day seta speech lang lo bolo tande lagi BJP meeting lasi lasona program long bang BJP meeting ason pin chong de bang lage si manghumi me lo lahaya program de lage Karbinglong Thomas Council Foundation Day ni soson ke Karbinglong ka chingthu mo la pen ke development mo ko pipi son ke klem nang jilang ma lahaya lam se chethana ni bolo setanong ke BJP meeting ason pin chong de to lage dolo speech lang le kanije ason ason dolo lang ni jar jelang lam thulo bolo dang seta specify disia point lang ni kanije bang lage chetom te pil lasi alang li phan li politically alang li PHLC phan nanti jong ka to wi la hai putha kapre ka speech long kan ni reply di dende pima la political dong aron seta atumi asomson council foundation de ni alang li isia point kan je bang ke ke dang ni nong la ma la sila che pakeng ni ale akhe alang li ke Karbinglong Thomas Council sia mina ruling panchokali ruling plus opposition anta alang li ke kelang paching bar nang je bang alang li BJP kan si alang li siya man masih BJP long one sided lah pudo chot lah pati dana ni kasi alang li atumi siya speech ki pido kenalan kita kira cekrong tum hu 1951 as 6 schedule si nangji walang li kan jelo lapen ke ho la 1951 as 6 schedule la original 6 schedule kusi budai original 6 schedule long ke power ave ko selang li kan jelo athada ke sip tak rehini bet ke walang li kan jelo lasi alang li kupisi gitu kan tungma lasi ni tung ka jungang tung original 6 schedule nge power ave means hala 1951 pen ili tung hala nang ki la so 6 schedule India government pen itu manang ki la so 6 schedule alang li pukang tung la duplicate la ke power ave kusi alang li pukang tungma la so nang lo mati je 1951 pen original 6 schedule ke power ave ente la dak power ave pulodang te ke damtang ili tung la Paragraph 2, subparagraph 7, labang so putha Guwahati High Court pen that warti ki pido votali sa kimi ka salam je phan separate electoral roll ka salam je phan lana power nang pitan de rakhina bupi pose alang itum klema hedat ma jong si power ave pulodang te bupi pose la so Guwahati High Court pen warti nang ti ile tum phanang ti power bupi pose de itum te del la lo question ka jung tung ma bang la pen that jong si power ave pulodang de di la so 60 dulu si power ave pulodang te lagi that means directly or indirectly lang ipugang tung kala Indian Constitution along schedule kahini do la bang sompong pen sila 6 schedule ta isia schedule lo isia deng lo that means la power ave pin sila dang jok jok lagi original 6 schedule lo alang lagi pu setelah power ave ko salang lagi pulong pulodang lagi Indian Constitution la power ave pulong nang lo lagi la si lahai alam kaning je kado gawe alam kan apot nil tung ke thaglong kan nil tung mangu haglo athelang li lu CM inut acha kong ke kana bang council kacharia bang si original 6 schedule ke power ave kan je bang first time lo ke history lo ke meghalaya long khasi garo Jantia Hills Autonomous Council atunta 6 schedule lage power ave palang li hala tunga nije je pina kan kapra ka hawar 6 schedule hawar ta do hala tunta la so 6 schedule ka power ave pun je pina dake power kom pun je jong si power ave pulutang tente kupi posin de lang itu la bang so 6 schedule pun thang itu India government mana lang itu komplain lah heda power ave pulutang
Aku India government tu mesti ledak power aku ninje mata ninje jalan. Sekarang ni punat authority bansi 1951 ini tu mana kita schedule ke Jakong awe power awe walang ni ninje dah. Labang so kuthak bang clarification CP bang ni alang ni. Tumi Council Foundation de along intellectual texture tentu. Nili tungge dunde tema nili tungge kapra gadim program tu ko pu dol bagori nak sido. Amasya lah takkan intellectual texture dong sih labang so video nang lo. Kasih so video nang lo nili labang muhak lo. Nah, tu ni soal program lagi texture intellectual tentu. Halah 6 schedule alam Indian Constitution alam ke texture tentu. Halah tu mah tengnu sih langsung kan ini bangke. Halah tu nak terak dulu. Kasih lapusan alam kan ini je mononti 6 schedule ke power away Indian Constitution ke original 6 schedule ke power away tahu original Indian Constitution ke langsung tahu pu bangke lah bangke pu pera segini. Akhirnya 6 schedule kan power away ke pu means Indian Constitution se power away palang ni kaning jail ni. Tima 6 schedule the Indian Constitution harus itu. Lasi siapa malah di sini nahi. The Constitution is the supreme law of the land, and no one is above the Constitution of India. Even the High Court, the Supreme Court, even the Prime Minister, even the Indian President, even he himself is under the Constitution of India, not above the Constitution of India. Constitution of India mayo kadone. Lasi alang li, kason Constitution of power away tahu jat tahu tu bangke, alang li kipremia rights tahu, majok tahu pujian rights away. Lalu, lasi nil tu mahin bangke, tinia kapre kalam, apa ni tu live kewan kali, setame siya make hai, mononti la pusan Constitution of mati 6 schedule mini Constitution of power away tahu jat tahu public alang bangke, alang li ninje jadi segini. Politically, kopi ni kacau juang lahai bangke dobong po, lahai bangke ningoi thai, ni tu ningoi ya. Sedang Indian Constitution punon, bas 6 schedule punon, lahai apa bangke, hei puluh dang te, ratang no bang ninje jadi segini. Ni tu mahin bangke cuni bangke lalu. Lahai lo, ni tu mahin kan kini live ke bangke, adoi fantomik curo lo.